Imbulu bena kana turanga ken maramu ke kemni nangona ni dobo tingmai na programa ngo. Oira keda na profita e kilai ni dobo ngana kalu. Nindaw ya mai na binga una ni bakata tambo kima mi bakambota ana bura ni dobo ngana mesia. Etu kunio alame be marore mai ana bakambota bakailas me baka etu kuni tingana kuran tene kaono tulso kaono. Sulmani era bakambota nyo ira keda na profita ena me mesia kasulian ena binga una era nalaku mai na kalo era tokaki na eson na kana ibakare taki no ame subuti ko na bakadingu maka etukuni tikana kuran witu de songo kadiwa kema mena tamata kema bakambuti ala ni sianga ni nduan ka e bakatuto bata taki ke kwa e parama me subuti ko na bakadingu ka tukuna na kuran roso bugondo on songo kono ia na bakambota e bakatalanga kina be ala e bakasamataka erawani na kabina ka keroka me baka e maroro mai enandina Moses me sumbuti ko na pagkadengu nadama na kabina ka erawan ni kuni na kalau me baka taki ala enangauna e baka samataka nimbulia na beka kedenga Jesu me sumbuti ko na pagkadengu me baka tukuni tekana Quran wasanga bulu katolu on sanga bulu kawa kibe ala na nung kalau yuko na kalau me baka bauti kina saranga entuando nga amahamban me sumbuti ko na pagkadengu me baka tukuni tekana Quran na lewena tini kawalu ndoran rokutini yo nga na tamata utali taki sa yo nga na kalo bukata giyo nga ena beka kene nga audingoma kausulia ena beka vinaka meroka ni ukalo ndomba nga na baka madalo ongo e lako saranga mai ena lomani Islam na endua mbonga na kalo lewu ka undau we so tabi e be maroi tania me bakatik ala endua mbonga na kalau endodonu me masuti okwa dondonga wale wike mun turanga kena maram na numin to tiga mai enala kuto nyongo kendo be kana numin be katataro kera ninga numbita mana numin be katataro ena buno sa ba karo tagtigo mongoni kalonga tagtigo ana singin na kanikwan sa ngai time mo to komanda